Ćao narode, danas smo ponovo u Beču, u 22. B cirku, u ovome predivnom trosobnom stanu. Stan se nalazi na 6. katu sa liftom u zgradi koja je završena 2023. godine. Ovdje imate toalete, na desnoj strani imate kada sa mjesto za perilicu i za sušilicu. Kako sam rekla, stan je trosoban stan, 70 kvadrata, imate otprilike 8 kvadrata balkona, podno grejanje ima svuda. Također imate ovdje kuhinju, da se bar za to ne brinete. Ako bi htjeli stan da iznajmite, onda idealno, ne morate znači o tome da se brinete, sve vam je tuda. Onda na desnoj strani imamo jednu spavaču sobu. Stan se nalazi naravno na stranu ulice. Ja sad naravno rećete, ulica je glasna, ali nema ruže bez bodiljke, to vam je uvijek, znači svud ima plus i minus. Tude imate jednu spavaču sobu, znači dvije spavače i jedna primača sa kuhinjom, također izlaz na balkon. Kako sam rekla, od infrastrukture, znači od location je stan fantastičan. Pa ako vas interesira, kontaktirajte nas. Želimo ugodan dan, samo kod Klasan Apart Immobilien.